Susyentayay kadwa ng Domingo ning Adbiento. Yabetalaking kiyakatang panalangin ning kapasalamatan daring makatuki. Mrs. Fe Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Remio Mercado and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Roger Arceo and family, Yoli Pineda, Cornelius F. Ducut, Marwan and family, Chito Carewon and family, Jim Cambonera, Michael Roque, Rafael Andrew Sunglao, Ray Bognot, Dorotea Galang, Efren and Senaida Espiritu and family, Marie Chris B. Lacanlali for passing the licensure exam for teachers. Kapasalamatan na namang Lourdes Carmona and family. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Jervy Maningas, Dante Malyari and family, Maria Elizabeth Salvador, Daniel Bermudez and family, Ras Malyari and family, Ausiana Sarmiento and Batu family. Para king kapag nasandaring makatuki, Dr. Imelda S. David, Lita David Dumlao, Ino Soriano, Bing Castro and family, Jesus Arnold Joseph Suba, Delano Malyari, Jerome Batu,
April Aviel Sebastian Dominguez. Yulino sana king ligaya banwaring kapatad tamong mayango nabye, Jesus Balagtas, Gabriel Olalia, Ligaya Arceo, Ruperto David Dumlao, Proserfina Yumul, Felix David, Socorro David, Chucky Garcia, Ambrosio and Leoncia de Leon, Maynardo and Michael de Leon, Erlinda Juan, Zenaida Palma, Elsa Sulueta, Christopher Carewon, Emilardo Yalung, Rosita Lermen, Luis Sunglao, Rodolfo Sunglao, Onofre Kiambao, Feliciano Malang, Gloria Malang, Juan Adoracion Eduardo, Gaudencio and Benita Malyari, Melchor and Beatriz Bacani, Arturo Lourdes and Karen Santos, Aurora Sarmiento, Remio Sarmiento, Bienvenido and Erlinda Mamangun, Bienvenido Yupresina Ausian, Eugenio and Gloria Bacani, Mercy Di Malanta, Ricardo Bacani, Rosita Aison, Pedro Liangco, Maria at Vicenta Rivera, Leonardo Bernarda Dimpna Makapagal, Kambering Sablang Maldang Kaladwa, King Purgatorio. Talakad tamo po.
King lagyo ning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning Espiritu Santo, manatili kay kayungan. At keka ang timurin. Ngani po ausan koring ni asawang Pinky at Michael Roque para sinjande ing kadwang kandila. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan stereo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala rin kasalanan tamo, at ipanigaput namo king Ginoo, ing patawaran nampon pasik na nga nakatamo. King dita akatahimikan, sisyan tala rin kaya katang kasalanan. Iagkastang miyag na nagnan ing kapanisyan, aminan ko, king Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapo ko kang nuwa na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin yu ko, king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos, bus mayupaya, pakalulwan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamo sana king biye alanganggo. Amen. Manalangin tamo, o lubos mayupaya ampon mapamakalulong Diyos, e mapain tulot kinging nanuman pigagap para king bieket yatu, maging sagabal iya king pamagsadyami, king panyatang ning anak mo. Ing tuturuna ning maligayang kabyasnan mo, papalyaryan na kamisan ng miyagom kayo. Itiyaduan mi kay kao Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan pon magari kambe mo, king kamiatunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, kilibruning propeta Baruk. O Jerusalem, ilukos mo ingimalan mong pagpaldas at pagmalun, at migani ka kapilanman, king maligayang kamalan, apagkalubnan ng Diyos. Magbalabal ka king hustisya ng Diyos, at iputong me king kanuan mo,
ing diademya ning kaningningan ning alanganga. Uling ipakit ning Diyos ing leguan mo karing sablang bansa, ketiking sikluban. Uling king Diyos, ing maging lagyo mo kapilanman. Kapayapan bunganing katuliran, at ligayang bunganing takot king Ginoo. O Jerusalem, ibangon ka at talakad king mataloktok, ilungos mo ring mata mo, banda king aslagan. At akit mo ring anak mong mititipon la, iba't king albugan at king aslagan. Pauli ning utos na karela ning banal. Kitmuan lang tula, uling enala kelingwan ning Diyos. Kanitang likwan da karen, lalakad lamo, tataguyod ang bihag, ding kasalangga. Dapot ngini, ing Diyos, ibalik na la, at yuli keka, makaduyan lawari king ligaya. Antimong prinsiping bubuat da king meto nga saging trono. Uling ing Diyos ya, mismong minye ng utos king ipatagla ring bundok amang atas, at ding talimundok, amikanlas-kanlas, ding lambak tambakan la at patagan la. Banketa ng Israel, lumakad yang alang sagabal, ang tabayanan ning ligaya ning Diyos, ang timurin king utos ning Diyos, ding kakewan, ating balang masamyong dutong ning Israel, dinaneng lilong, ing Diyos taryane at katmuan tula ing Israel, king aslagan ning ligaya na, kambening pakalulu at hustisya. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kanitang ing Ginoo, inanguning Sion, king pangayalipan. Balamuwari, tinalas king pasibayo, king balas, busal ning dayat malat. Inyang iti me palyari, meramdam karingas bukmi ing lagapak ngayli, ating kapuryan lingkas karing dilami. Pati na karingaliwang bansa, may ramdam ini. Makapagmula lang bina, ing depat na karela ning Ginoo. Makapagmula lang bina, ing depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Sibli ng miyuman ning Ginoo, ing katimawan mi. Antimo ing pamagbalik ng masaluso ning danum, king gabon at tigang. Ding tinaman, luwa at palsimi, minupul lang tula, makanyan-kanyan.
Linwal lamang tatangis, linwal laman, mamusan ka ring sakong bini. May kapagbalik na laman, may kapagbalik la, daralit mong saya, magdalaking pupulda. Pamasang iba't, king sulat ng San Pablo, king kapulungan, Karin Pilipos. Kapatad at king banal, balang panalangin ko, manalangin kong mitmong tula para kay kayungan. Alang-alang, king pamikatambayan yu kanako, king pamikalat, king maya pabalita, iba't pa king kamumulan, ating gapyo, iti anggana ngeni. At abibitas ako, king Diyos, amig mula kaniting mayap, adapat na kay kayo. Yan naman, ing miganap kaniti, ang aking panyatang ningaldo ng Kristo Jesus. Balo ning Diyos, king ako ing manyabi kong katutuan, nang sasabihan kong ing masapsap kong pamanala kay kayungan, kalupaning pamamakamal kang Kristo Jesus. Inya, ipanalangin ko para kay kayo, ing sumulong na at sumulong pa, banketa, mabiyasa kayong tatalinting ketang pekamayap dili. Iti makasaup kay kayo, ban maging tunay kayong malinis at alang pangapintas. Ang aking panyatang ningaldo ng Hesukristo. Lubos kitmuan king bunga, ning pangabanalan tamo, king kapamilatan ng Hesukristo, para king ikaligaya na at ikapuri na ning Diyos. Ing amayo ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingin manatili kay kayo, At kekan timurin. pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Labineng limang banwang ni Miral kanita i Emperador Tiberio, i Poncio Pilato, yaing gobernador karin Judea, i Herodes, ya naman ing tetrarka ning Galilea, ating kapatad ng i Felipe, yaing tetrarka king teritoryo ning Iturea at
Traconite at Elisanya yaing tetrarko karin Abilina at Dianas at Ikayafas ilaring mata sa pari kanito merapat ing pangapabal ning amano ning Dios king disyerto kang wan anak ng Sakarias inya iwan linibot siya karing kabilugan na teritoryo king bebe ning ilog Jordan painggulot kayo karing kasalanan nyo at pabinyag kayo nga ng menaral ating Diyos patawaran na kayo karing kasalanan nyo. Antimo ing makasulat king libro ning propeta Isayas ing siwala ning metong akukulait king disyerto isadyayo ing dalanan ning Ginu itulid yula ring daklat a dalanan ing balang lambak tambunan yo ring sablang bundok at bundok-bundukan patagan lo at ding sablang dalan bukot itulid langan king kurul-kurul adalan ipantelo ating meto ketawan akit no ing kalignasan manibatan king Dios ing mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian ke kao Kristo. O tayo bisa. Next. I-click mo niya mo na eh. Ini adadas na nilag USB. Maya payabak kaya kayo ngan po. Maya payabak po among. Ing kaduang Domingo na ning Adviento, banwa-banwa. Tungkol iya kang Juan Bautista. Mas kinanuya pang banwa ABC, basta ing kaduang Domingo ng Adviento, dikiliya keng pamanaral ng Juan Bautista. Ing peka misyon ng San Juan Bautista, lawin mo na. Next slide. Ali, tamo mo ng dili pa mo. Kadwa. Yan. Ing misyon ng San Juan Bautista isadyaya ing dalana na ning Ginoo budi ng sabyan isadyaning Juan at ala paminyag ing balayan ban kanita makadatang iya sa lubungan ing Ginoo king kayang panyatang king kayang pamanaral intindihan tayo ing background o konteksto na ning kayang pamanaral lawentala reng manungkulan kanita. Kaybat lawentala nanong disposisyon da, nanong panlalawe daring tao, at katlo nanong penaral ng San Juan. At kapat nanong kabaldugan na nita, king kakatamong pagkapagmasosyan king Adviento. Umuna, nga nang sasabi ng Ebanghelyo, itang 15th year na ning pamanungkulan ng Tiberius Caesar. 14 AD hanggang 37 AD. O yan ning larawan ng Tiberius. O yan ing imperyo na. Kitang panahon na ito. At ing panahon na ito, ing Israel, lalam nening pamanungkulan na ning Roman Empire 100 years. Malwat na. At kita pa mong 6 AD karinya mika balamo mo ing Roman Empire sasakupan ing Israel
Pero chula Roma ring sasakop. Sundalos lamo ring at king Israel. At anyamong 6 AD karinya para lang gobernador ing Roman Empire king Judea. At ing mumunang diling peparalan, yapi ni Poncio Pilato. Yang tinuk ng king Israel. Balu ya po Poncio Pilato, sinentensya ng alayang kasalanan ni Jesus, pero pepapatene. Poncio Pilato may suspendiyo. Sinuspendi na ng mas matas kayo, Vitellius. Malati kakit. Bakit? Kasi Poncio Pilato may demonstration la ring Samaritano at ginamit yang pwersa para patuknangan na lang. Papateno pa ring mapilan ng leader deng Samaritano. Pamilyar po ng ating demonstrasyon, water tank, kanita lang water tank. I-spread dala, gawan ng violentilo o papatedalo. Dakal, kaya kakatamong istorya bilang bansa. Makanyan inggewa ng Poncio Pilato. Anya sinuspendi bilang gobernor ning kayang senior officer Vitellius. At 10 years kay ba't nanito, mag-suicide jay Poncio Pilato uling may depression. Uling may suspendiya. Next. Anyang kamaten ng Herod the Great. Anyang 4 BC. Ing kayang kayarian, may pitnaya king 4. Apat. At pipit na dereng manungkulan. Ing mumunay Poncio Pilato. Ing kadua, Herod Tetrarca. Budi ng pong sabihin ng Tetrarca, yang manungkulan king 1/4 na ning region Tetrarca. Quarter region. Yang aus na karelay Tetrarca. Regional, balamo regional head, regional directorial. Herod Tetrarca na ning Galilea, anak neng Herod the Great. Herod ing Tetrarca na ning Galilea, yang pepaputut keng buntok ng San Juan. Anyang San Juan, tildun na ing kasalanan ng Herodes, ing kayabe mong asawang ngeni, asawa na ning kapatid mo. Naborito. Pepaputut na. Yamo naman ing pepapateka ring ninyos inocentes kabayit na ning ginutamong Jesucristo. At pituya-tuya na ing ginutamong Jesucristo kabang makapakuya king krus. Ing kakatlo, Felipe, ing Tetrarca na ning Iturea at Traconitide, anak niya namang Herod the Great. So balamo po rin manungkulan kailan political dynasty. Pero elamiyalal, deng anak do ilang manungkulan. Ing pamanangkulan do, tak at pamanalipus ta kareng sasakupan do. Short of saying na panakawanan do kayamanan deng sasakupan do. Ing kakapat Lisanias, ing Tetrarca na ning Abilina. Ini inappoint ning Roman Emperor at makibat siya keng Roman Emperor. Next, John the Baptist, Juan Bautista, di natangyaan yan 29 AD kabang manungkulan lareni. Reni nga, dening apat reni. At deng pari kanita, Anas ang po'y Caiaphas. Anas, menungkulan niya, ing successor na Caiaphas. Pareho lang high priest, ilareng religious leaders kanita. Political leaders, ating religious leaders, datang iya Juan Bautista. Nanong dasana? Politiko lang manungkulan, alang kikilalanan na Diyos.
politiko lang at papang religious leaders lang manungkulan, takot ing pairal da. Aliwaing kapakanan da, reng sasakupan da, ing pigagap da. O ba't sasabihan nung kay mumuna ng sitas at ng kikatamong ebanghelyo, o ba't binggitan nung San Lucas Dedi, bang kanita'y palto, sabi-sabi, ing pamanaral ng San Juan Bautista. O ba't specific yung historical period na, ban kanita'y pakit na, ing panyatang ng Juan Bautista, mga intulit ing panyatang na ning ginuta mong Jesucristo, at tsuking kasaysayan na ning meto ketawan. Ngini, datang iya Juan Bautista. Nanong disnana, karen politiko ang pamang religious leaders, corrupt. Nanong ng disposition dareng taong nung nukarin menaral yo? Sige. O ining kapanwalanda reng tao. Uling malbot nung masasakop. Ing kapanwalanda, datang yari ning Mesiyas. Datang yari ning Mesiyas. Iligtas na katamo. No kari na katamo iligtas. Karening mapanalipustang Romano. Anyapin ing kapanwalanda, ing daratang ang Mesiyas, politikuyang Mesiyas. Ban kanito, italakad neng pasibayo, ing karangalan na ning bansang Israel. Anya ing paninapan da, ing disposition da, ing panlalawe da ring bansang Israel, at ing manalili ka ring Romano. Yang manungkulan kay katamo. O yan ing kapanwalanda ring tao. At uling makanyala kapanwalan, dakal lareng linto a fake Mesiyas. Lintang lareng linto Mesiyas. Itang metong inorganize nong magrally reng tao laban kang Herodes. Itang metong silabane ing palasyo ng Herodes at liklok na yung sarili na bilang hari. Ating metong naman a false, fake Messias, lisubane detang armas na ning Galilea at meg-stage yang rebellion. Itang kapat, may nalakad yang rebel government. Familiar yan naman yan kayong istorya na ning Pilipinas. Ning magkudetalo, deng militar. Makanyan uling bisa langan maging Mesiyas at iligtas de. Yango de ing bansang Israel. Ni metong karela. Alang linwal. Ban kanita ipanaral na ing tune pamagbalik pilobluban. Alang menaral ban kanita magreformal ugali reng tao. Alang linwal ban kanita ipakilala ni ing tunen ng kaburian ning apong Ginoo. San Juan yang linwal ban kanita ipasyag na ing makanyan abalita. So nung lawentay San Juan, balo ning lugal na aliwaya ko'y Mesiyas. Ali ko fake Mesiyas. Nune isadyake ing balayanan ng Diyos ban kanita ing pilubluban da makasadyayang tanggapane ing panyatang na ningapong Ginoo. Nung baluye po itang kasebyan ng San Juan, sabi na, I must decrease, He must increase. Ing Ginoo dapat luntoyo, kalto na, murong nako. Balo ni ing lugal na. At ing penaral ng San Juan, yapin ing ausandang baptism of repentance. Kasi reng tao, pintalande. Maragulya impact kareng tao. Pekiram naman de San Juan. At meto nga senyas ning pamakiramdam de deng tao, tinggap dahing kasalanan da kem publiko. Edapi sala sa likod.
public confession of sin. At metong tandaan ning karelang pamanyising kasalanan, inagkatnong sanwan, dumalan king pamaglinis, tilbog na la king ilog na ning Jordan. Itang cleansing, pamaglinis, pilubluban, ritual cleansing king danum na ning Jordan. Metong yang seremonyas ning baptism of repentance. In Griego, amanong Griego, king baptism of repentance, metanoia. Simpli yamo po yung buri ng sabihan ng metanoia. Pero masakit siya ingadwana. Nung yun makayarap ko, kini, ing metanoia buri ng sabihan, complete turn around. Karin kumarap king Diyos. Nung yun makayarap ko king sarili ko, ngayon kalingwang king sarili ko, arapan ke deng aliwa ating apong Ginoo. Ing metanoia manyawa diyang bayong ugali, bayong panlalawe, king sarili, king kaparang tao, bayong panlalawe, pamisip, king kasalpantayanan. Nano ya talaga ing kasalpantayanan? Ing aus na ning kasalpantayanan, metong yang encuentro, king apong Ginoo. Ing kasalpantayanan, metong yang relasyon nga ng Pope Benedict, king kakatamong Ginoong Jesucristo. Detang aliwa makasawpla king kasalpantayanan, metong yang encuentro. Ing metanoia budi ng sabihan kalingwan ing keta sanlob, ang popang pamagkunwari, kaplastikan, kalingwan ito, gulutan ito. Nano ing sangkan o bat susuyo ko, ban kanita tangalanda ko ring tao, genuine service, tune pamanyuyo, manyawad kapalit, oy ting tune ka pamanyuyo, oy ting anyawaran no, ning baptism of repentance, ning metanoia, ning pamayng gulot, king pamagbayong pilubluban, tune pamanyuyo. Maski lang makapansin kaya kasusuyo ko. Maski alang pasalamat kaya kasusuyo ko. Maski pagsistida ka. Susuyo ka. Kaya kasusuyo nen mong convenient kaya ka. Nen mong burimu itang oras ang papangaldo. Ali, susuyo ka uling akakit mo ing pamangailangan na ning komunidad o ning anyawaran ng San Juan. Nanong buri ng sabihan keng kakatamong pamagmasusi king Adviento, sabi tamo ing Adviento, pamagsadyaya keng panyatang na ning Ginoo. Ing pamagsadya, kailangan tang maglinis. Kailangan tang sumisi. At atandanan kay itang kantami enyang seminarista kami, nga naning refrain, think a little more of others and a little less of me. Metong yang masanting ang pamagsayay taking Adviento. Ganakan lang mas migit deng aliwa, ditak-ditak mo ing para kanako. At tatlulang steps deng gewa ng San Juan, practical steps. Ban kanita makapagsadya, makapaglinis, pilubluban para kaniting Adviento. Muna, puntalan niya yung disyerto. Munta king disyerto. Yung disyerto, ala, balas, tahimik, lugal nening pamakitalamitam, pamakisabi king Dios. Yung disyerto, katahimikan niyang suryan king sarili ko. Nanula ring pamalit ko king apong Ginoo. Nano na rin makasumbagal king relasyon ko ring tao. Nano na rin masanting kong ugali. At king disyerto, akit mita. Lakoya, sumbagal ing sarili. At nung milalako lareto, ing kadwang step, datang yung Ginoo, at inyang lugal king sarili mo, para kaulana ka, patawaran, sesen, at ibayo pamibiyebye. Iteng enkwentro.
Itayng sasabihan na ning kadwang step. Pabustan mong datangan na kaning Ginoo, makasadya ka pilubluban at ustong detangan na kaning Ginoo. Karanasan niya itang sukat mong ikalat. Uling mayap yang balita ito. Ing aranasan mo, king kapatawaran na ning apong Ginoo, king grasya na ning apong Ginoo, ikalat mo. I-translate me king masanting apamanugali. Ini po sana yung panalangin tamo kaniting misa. Agkatana katamong magbalik sa nuwan. Isadyeng pilubluban para king Ginoo, para asuywan lo ding kaparang tao. Talakad tamo at ipasyag tayong kakatang kasalpantayanan. Itamongan. Sasalpantaya ko king Diyos, igpanglubos mayupaya, linalang king banwa ang poniyato, at kang Esokristong anak ng bugto nga ginutamo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makalukluk wananing Diyos, igpanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye ang pon me nga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banala kapulungan Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alanangga. Amen. Iwan at talapaminyag pisyag na ding sablang tao akit daring pangakabos ning Dios, pamangabos ning Dios. Ulinita manalangin tamong mitmong kapanaligan para karing pamangailangan ding sablang anak ning Dios. Ingi pakibat tamo, Ginoo pakalulu. Ulitan tayo. Ginoo pakalulu. Ing banal na kapulungan Katoliko, maging dalise, ampong alang kamalit-malit yasana, kinge matulid ka ring anib na. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Tingatsuking kapamahalan, gagawa ka ring kautusan, ampong tuntunan paratirang pagtulapan, ing ikakayap ting sablang tao, lalo ring anak, manalangin taking Ginoo. Ginoo pakalulu. Ding taong alang kasalpantayanan, akilala na sana king Ginoo, dipta na katamong mga ragula bage, at kitmua na katamong tula, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Ding kapanayan tamo, para king kapayapan, king mabilo gayato, matupadla sana. Ngening Ginoo, lalapit na katamo king Pasko. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Para karing sablang mayaw na biye, mi painawanongan sana king kapayapan. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo pakalulu. O lubos mayupaya ampon mapamakalulong Dios, ding sablang bage, mayari mulang agawa, patutuan mula ring kapanayan ampon kayadwanan mi, ngening mitmong kapanaligan kaming manalangin keka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo at kanakong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tangkapane sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo, king ikapuri ang po ni kaligayan ning lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O ginumayaplak ka sana, king mapakumbabaming panalangin ng pong ayin, ating nanuman kakulangan daring sarili mi, ganapanan naman sana ning lunos ampon pakalulo mo. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginumanatili kay kayo, At kekan timurin, yat nayo ring pusoyo, makayat nano king Gino. pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukot ampon makakabos, ing puriyan ampon pasalamatan dako, kapilan man ampon nukarin man, o ipa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Kanitang migpakumbabayang dinatang antimong tao busal mi, ti paranay sablang tangkamo kanita pang minuno, at biglat ne para kaya kami ing dalan ding pangakabos. Ngeni manenaya kami, at manalig king mananmi nasana, ing kaligtasan mi pangakong miyabiyeke kami, potangi Kristong ginumi, miyuman niyang datang kambening maulan ng ligaya. Ulinita kambering sablang kororing anghel ning banwo, daralit mi ing ligaya mo, alang tuknang ngaming akanto. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi tugtugming espiritu mo, anti mo ing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at para kay kami gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang bek ipanganyayayo, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena king pamaylas sampon kamatayana, kinuaning tinape, pepasalamatan lakat pinuri, piraso na yung tinape, nuang naiti karing disipulo na at ngano, kuanan iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuha na yung kalis, pasibayo pa pasalamatan nakat pinuri, dinwang naiti karing disipulo na at nga ano, kuha na niyiti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo, ampon alangangang tipan, amibu para kaya kayo, ampon para karing sablang tao, ban kanito mi patawaran laring kasalanan. Tatang iti, king pamigaga na kayo kanako.
Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin ng gaganakan mi o mapamakalulong ipa ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon mi kaiting tinapen ng biye ang poning kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakada ang pansubli mo keko. Ikaming ansalang misulusulo king katawan ng pondayan ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mo lan ing kapatad mi, aminunan ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, idalamula at ding sablang mayangon abiye, king pakalulo mo, kietang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kambening Nona Virgen Maria, induning Dios, kambenang San Jose, ing esposo no, kambering nuan ay apostol, at kambering sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king keka bandaring panahon, apurian ampon apaligayan dakasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kayo, kagum ning banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka, o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman kingalanganga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kayakatamo ning Ginoo. Ipamit at suban mo, misamban yay lagyo mo.
Ikabos mo kami king sablang marok o iba, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pagsadyan mi, ing panyatang lang mit mong ligaya, ning talapangabos mi Yesu Kristo. O Diyos, sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, at pamayapan ang pon pisan metungan me agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaan ing ginumantabi sa kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Ipakita mo ngeni, mikakametong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyang milalako king kasalanan ng iyato, mapalad la ring mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginuyak matampang tanggap keka, dapat yagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang, Esus ko, sa salpantayanan ko king atyo ka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka may gitking sablang bage, at pagnasan kuing tanggapan da ka, dapat pauli na ninggening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo wari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emoy paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Si Claude Tamo po. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami, at may kamatena karing dakalataw. Adwan mingeni ke kayong balikdan mo kaming mit mong lugod, at yatsyat me ke kaming makaulo mong gamat, ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salilamo karetang bakunang, tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo ke kaming grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, at layon tarya na kami, king pamagbayong lubat kabanalan, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuana na Birhen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan. Manalangin tamo. O Ginoo, kay batming tinanggap kaniting tinapening biye, king kapamilatan na sana ning pangayagom mi kaniting Eukaristiya, ituro mo kaming sumuring mitmong katalinwan, karing bage-bage at tsuking yato, at pakamal lalo karing bage ang makainggil king ligaya mo. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklukay po sa guli. Munang-muna po ba kalingwan, pasalamat ko ketang mag-donate kening kaun, kening cabinet, daring kaya katamong computer, ang papang gadgets.
Kadwada kala salamat karing minye, grasya, king paromingo, kanit, king kakatamong rectory, suman, ensaymada, brownies, pandisalang po pang ebon. Ing minye, pane mineral water, pansit palabot, amonado, ang po pang patatim, pompininya, ulam lang magisan-gisan kanini, taba na kwata. Deng minye paro, ang po pang bibingka. Yan po. Next. Ang papareng minye alcohol po, elaman taga Kieti, reta minye apat na boteng alcohol. De minye kandila, ang papareng sinaliat migsadya kareng bulaklak, king altar. Dakala salamat mo naman kang Ella G, aminye abias, may dagdagan na kaya na naman po abias, danom, longganisa lapure at makaplastik areta. Ang po pang face mask. Next po, dakal mo naman salamat kareng minye, miyaya liwang sulu, nyapin bayo lareng sulu kareng kay katamong posti, keng kilub, ang po pareng karetang larawan daring ng ginutamong Yesu Kristo, di na niya naman solar light itang larawan na ning birhen kita maragul ape papintura dareng metong grupo po elabisang pabanggit. Tutuki ini pong map ringer si Diyan ang nanoy lagi kita last died may burayo pyramid. Anyway, atin pong minye ngini pa mong abak. Ano lagi? Yeah. Sinaida something niya po, minye yung metong akaun na map ringer, itang pamalipit map. Tutuki. Dakala salamat mo naman kareng meglinis kareng kakatamong imahin na ni ginutamong Yesu Kristo, ting birhen, kita king gulot, patuloy dang ayusan. May po. Tutuki. Deng mengabit kareng suluta mo, deng Mater Dei Choir, magumpisa na lang mag-install sulu at sisinjan kula neng bengi. Po, orem pureng na bengi. Tutuki, ikakatamong kapag masosyan, king Immaculado Conception Fiesta, magumpisaya po tanggat panapon ing Triduum Masses 5:30, Lunes, Martes 5:30 ing misa, at itang fiesta mismo alas 6:30, December 8, ing misa. Tutuki po, kempong simbambengi, ita pong Sunday, December 19, Dominguya, alatamong misang alas 8 na ningabak, uling misa tamo alas 4 ya. At alatamo naman misa at panapon na 5:30, uling 7 o'clock ya, hingga katamong misa. Kita mo pong aldong aita. Tutuki, deta pong sponsors, kareng kakatamong simbang bengi, misa, paparetang mag-offer, kolektan talaretang offerings do para panyaling gamit o kailangan da ring masakit ang papang ampun king munting tahanan ng Nazaret. At detang mag-offer breakfast, welcome kayo po, at deta pang bisang mamaya breakfast, kareng magsilbi kay Pisamban, welcome kayo po next. So, yung pamamunta po king munting tahanan ng Nazaret, kanya pong December 29, alas 10 hanggang alauna, ing binyadang oras kaya katamo keti. Karin, so manulakan tayo po sigurong mga alas 8 keni. Ne? Ating programa karin, pamangadi, pamagkanto, payurod tala po, nung yalang pamayurod. Ne po? At kaibat pakanantala, silbiantala, at mga di. So, reta pong pondong datang kay simbambengi kereng offerings, bibiyela po para panyaling kay gamit para karera. Ikakatamong parasan deng makyabi ka rin, kayuli da sana manaliwa ing panlalawe daking pamandake. Ang po pang mabiyasa lo o atin lang nga po leksyon keng kabilyan da rening kalulo dening masakit ne. Maburay niyo pong turwanan da katamo keng kabilyan do.
deng mamisita ka rin. So, detang bisan tuki at mamya donasyon, ang po pang param sakin. Mag-register kayo po kang Rose, ang po pa kang IV. Datang sa mamaya kong deadline siguro next week karetang bisan tuki. Po? Yan po yung report namong for November 2021, yung financial report. Then kakatamong linob a pera at lung patibatan, then intention kareng miso, then collection kareng miso, ang papareng donasyon, kareng kakatamong donation boxes, ang papareng walk-in donations, akabud na mo babye pera para keng operations na ning shrine. In total da po, in top-notch ring donations, nakala po kasi ring donations, cash donations, walk-in. Po. At in grand total, 119,389.75. Next, in gastos, o ining panibatan na rin gastos, 48,594. Then regular monthly expenses, ang paparehong next. Then other expenses po, 46,249. O rin din medyo maragul alinista kong expenses. At yun po yung kompletong list of expenses makapaskil na keng bulletin board. Yako pa mo pong tatalan at mamilang kaya be ko rin keng staff kareng lulub a pera. So oren po rin gastos. Point out kaya po itang additional expenses for the installation of TVs, dening apat, ang po pa yung rewiring. Po, nagdagdag tamo pong 9,000 plus, kitang 150,000 adinonate na nitang donor tamo. Okay, next. So, in summary, deng linob, 119, deng megastos, 94,844, cash minus disbursement, 24,545, idagdag tala retang at chupaking bangko kareng milabasan bulan, total 69,104.99 laring shrine funds. Okay? Ito po ka rin yung full report. Next. Ken December 12 po, ing misang tamang alas 8, ma-induct laring rectoral ang pong Finance Council, ing manimuna keng induction do, ing kay katapong kagalanggalang Obispo Florentino Chila Barrias. Pangaditala po rin miyembro na ning kay katnamong Finance and Rectoral Council. Ing update para keng Fiesta keng 2022 ni kakatamong Birhen ng Lourdes, ipabalo kaya po next week. May kagulis nung mga 5 o 6 strategic execution plan, agpang or makayung-yung, makaayon pala. Kaya kakatamong vision, mission, anting Archdiocesan Shrine. Yan po si Claude Tamo para keng panalangin yung Birhen ng Lourdes. Prayer to Our Lady of Lourdes, itamongan po, Ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you are pleased to make it a privileged sanctuary whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my request. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from every evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. Talakad kayo. Ingino manatili ke kayo, At kekan timurin, idukuyo laring buntok yu at manigapu king bendisyoning Dios. O Gino, pakalulon me ing balen mo at eme pagkaitan king pamamatula mo keti king yato ampat ikamurin ing makiburi ing makipagkalya para king bie alanganga king kapamilatan ng Kristong ginumi Amen. at bendisyonan na kining Diyos sa mayupayang tutu ing ipa ating anak ating Espiritu Santo Amen. ing misa mayarine umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.
laing kulening yato, balumong balong at yunaing Pasko. Karaming Pasko, karaming Diyos, karaming banwa, karaming tao, karaming Pasko, reyong yato, karaming tulang, karaming Potang nalanong sandataring tao, potang din sundang gawandong panyarul, potang tinugnangin sablang sigalot, balumong balong at yunaing Pasko. Karaming Pasko, karaming Diyos, karaming banwa, karaming tao, karaming Pasko, reyong yato, karaming tulang, karaming taong maglakad king karalumduman, masalang sulugar elalin toya,